tun truma chuanin Christian Covela hun thim an ti mai Dark Age an ti hun laya Bible chiar le kol reng phal lo ani hun laya mi puiten Bible an chiar theina tura English a Bible ron let link tu masaber John Wycliffe chanchin hi ti chua tum don tiang John Wycliffe hi tam tak chuanin kan shalo mai theya chuti rwal chuanin Christian history lam chiar thin chuanin kan hrenwal tho ome Ria dan tlang puya chuanin English theology an le pui thiam ni bok ania scholar ani bok ome hei baka hianin Europe rama Protestant Reformation movement atana sul sutu poimo takani tin asoi thei bok ome Wycliffe hianin medieval kaushanina an thil chin dan kan ti don nge an sa khopiak dan ang chi kha adu lo hle thina literature lama tui chuanin Middle English ti hi chu kan hre thiam mai ome Old English Middle English le Modern English ti te om thin ka ti chuanin Wycliffe hi Englana North Riding of Yorkshire antia Richmond anti mai kianga thingtlang kho pakhat Hipswell antia chuanin kum sang khat zathum som ni vel khanin alo pianga atlang puin sang khat zathum som ni palia piang anga soyani thina masela Hudson le kani te soidan record a chuanin sang khat zathum som ni chhovela piang ti chau an soya konti chuanin sang khat zathum som thum pakhat malama apiang ni na soi ve bokani chu wangin apian kum thua hianin chiang kuang taka soi a har dewani ti chuanin Wycliffe hi Roman Catholic kaushanin Europa Supreme Power an nei lai khanin alo seiliana kaushan chu kum sang khat somnga palia Grace Kism an tia khanin Western Catholic Church le Eastern Orthodox Church a intren to ma se hei hianin Europa kaushan thunei na chu ati nep pha chuang ho lawani sa kholam ai ma in khovel politics lama an enroll thuk tial zoka kaushan kalphung do dala piang chu me mi ngal an ni maya sa kholama thunei tu dang han zual kaule na turkha tuma an om chuang lawni a om je chu kaushan kalphung do dal kha chu ramle khotlang ang point dan bo chia an ni ngal ti na ni chu tiang mi chu lo om ta se thunei na emo ro rel na sang zoka zual kau ve theina turamo akhin let ve theina tur engma a om ve lo ti na ni kaushan kha sa kho a ni mai lovin ram in rel bol na chen khanin thunei na top nei ani ber chu Wycliffe hi Oxford ta zir chuak theology anania kaushan kaldan diklo te chu adau dala hierarchy anti a om zia chu pui thiam ho sarkarna ani berang chu khati laya pui thiam te kha khotlanga po anlal hleya sa khuwa po anlal boka soi to angin Bible share te kha khap ania pui thiam te chau chiar phalania pui thiam te soi ang kha pathian thu hriat na chu ani maya chu wangin heti hun lai hianin pui thiam te hianin an mani hlong na tur umin an du lam hoi hoin pathian thu chu an soi mai thina ni Mizorama tu polemo intia an hau tu berin asoi ang pathianin min mu tir dan chuan pathianin min shil dan chuan tia mani du zong soi zom ang deuh hi ani ber ome chu tiang pui thiam te thunei na ang chi chu adau dala Christian te lekhabu Bible kan ti hian ni berang chu hei hi thunei na sang berani po phi thunei tu sang berani lo aron tiani theology chini timaila theology of true domains aron tarlanga chu art li church le idealized church ti ania hei hi platonic principles sa in hat ni in Saint Augustine na lekhabu te ngun taka achiara tanga azir chua ania art li church chuanin ani dan tur ang tak chu akal bosan hle to ni na soini Wycliffe hi azir na masalama chuanin ache na ina imo hianin zirna chu adong ni na langa Oxford a hianin engtika nge akal ti chu hriat ani lo na adam chung jong khan Oxford nen hianin inzom na chu anei ti a hriata kumsang kha zathum somli panga khan Oxford a hi chuanin a om to nge ni ti chu hriat ania Thomas Bradwardine hi Canterbury Archbishop ania ale khabu Pelagian South chan let na ti maila Pelagian South chu British puithiam pakhat Pelagia sa zirtir na pom tu te ania Saint Augustine nen original sin chungchanga thu in chu anneya Saint Augustine na tanna lam hi kaushan chuanin apom ta zoka Pelagia sa zirtir na chu heresy angin ngai anitani chulam chu kan soi thui man lawa ngai la Pelagian South chan let na le daulet na ani berang chu on the cause of God ti te a bold recovery of Pauline le Augustinian doctrine of grace ti te chuanin kumla no pang tang mai Wycliffe ngai dan chu na satakin asoi dang lamanga ti chuanin kumsang kha zathum somli pariat ni puilai chuanin England a khanin Black Death chu aron thleng ve bokani anua soile fodana tangin ama hianin ngong anei hle ni na langa
kumsang khat zathum som nga pakhat September thla khanin Wycliffe hi pui thiam anita ni Saint Scholastica Day ya buaina achu alai khanin Wycliffe hi Oxford a omdon lai ania he buaina a hianin zirlai somruk pathum le khomi engemaza chu anthi ni Wycliffe hianin kumsang khat zathum som nga paruk khanin junior fellow angin Merton College Bachelor of Art degree chu azawa hemi kumvek hianin thil zirbing na timaila enge mochung chang zir chian na aniang chu tiang chu lian vak lo kan ti don nge cha vak lo ati chuaka chu The Last Age of the Church ti ania kumsari liamta shipui leng lo re to awang chuanin Wycliffe zir chian na chuanin kumzabi som palina to phun chu khovel to phun turaniang ti ngai dan anei tira ziak tu dangten shipui leng chu misual te chunga pathian ro rel na anga an ngai lain Wycliffe ero chuanin puithiam tu emo soi satlia mai angin angai ve thungani puithiam te zinga chuanin thi na kha athleng na sa kan ti don nge mortality rate kha asang hlea angai dan chuanin an ma ni ron thak tu te chu le khathiam lo emo atlang puin za om na nei lo emo an ni kumsang kha zathum somruk pakwa khanin theology lama bachelor degree amwa kumsang kha zathum somsari pani khan doctorate anei le ni Englana politics lamtang rol pol thil ti thei tak tak te ti du dana le western schism anti mai awanga boina a omlai heti lai hianin pop pani an oma pakhat chu Roma a oma pakhat chu Avignon friends a oma puithiam pol sang te chuanin atue mo zok chu an thlo pani henga hianin Wycliffe chu ven himania angai dan chu ama zui tu ten an the dar thinani anni ho hi lolats tia hriat te ania Latin atanga English a Bible le lingkonga po an pui bokani kumsang kha zathum somsari pasari atanga kumsang kha zathum somriat pani khan Englana kausan suai tu tenen in hnial na nein Oxford a anna chu chu sakni ma se kausan atanga no chuai ro ani lawa kal sual anga puan ani heklo ni ma sela athi nuwa kumsang kha zali som panga khan thupek chuain kausan atanga no chuale kal sual anga puan ania kumsang kha zali somni pariat khan aruang timaila aru anima tongchu an lai chualya chu halin suif luya an paitani athu soitele athil ti te wang hianin proto reformer ti hriat ania chu tianga soi chuak ma saber tu chu John Huss ania English a John Huss ti khani anua reformers dang heng Martin Luther ti angchi ten an soilia heng reformer hauti hianin chu tiang thu chu an kalpui zela atopa chuanin kausan thunei na ti chetu an ti mai Protestant Reformation kha alo chuak tani Middle Age hunlaya kausan dal tura huai senna amamo zia kan hriat thiam theinan heng hunlaya kausan thunei na hi kan hriat chian a tulome kausan chau hi chatuana chandam na chan theina kong om chuna nia Vanram Purgatory le shem munchu thi nuwa minlo muak tu nge tur thil chiang tak anga an ngai awangin mi in nakin huna torna te chu pumpel an du chuanin kausan ti dan ti maila kausan thupek le kalphung ang te chu I helovin an zom turania ti chuanin chu tianga kausan ti dan le kausan thupek anga an ti chuanin lom manan dong theidon ani kausan chuanin athunai na chu mathai bung som paruk chang som paria le som pakua be chan ni na chala chuta chuanin isuan petera chu ka kausan din na turlung puyatan tin arwat ni nan chala chu chuanin petera chu pop ma saberatan asiam ni nan soya anu zela pop te po ama thak tu te zelan ni antiani ma se kausanin thunei na anei tamtak deuh nu chuanin tharau lam chandam na le Christian nundan konglam ain an thunei na ti zau theina tur lam chu an ngai tu ta zoka Wycliffe hun lai hianin kausan chuanin England ram mun thuma thena mun khatvel lai chu chia choi lovin an nei to ni practice of simony an ti mai mangin officials te chuanin an thian te le chung te achang chuan meeting lo tak tak unqualified kan tiang chi kha tiang ho kha kausana din mun tha le ro pui tak taka te khan an da thei ta bokani kumsang kha zathum somsari pasari khanin ale khabu pakhat on civil dominion ti awang chuanin Pope Gregory som pakhat na chuanin asoi sela hele khabu hi kumsang kha zathum somsari palia a theological argument lo siam to te kha anni chu baka Wycliffe chuanin Luther wata athu zirtir na na chu Pope le kausan thunei na timaila hierarchy kan tiang chi kha tiang soisel nan khan amang tan ta bokani asoi dana chuanin hlim hle le ram nei zel du na lama duam tak angin asoi ni on civil dominion tia hianin athu pui ber chu
kau shan hianin ramzau tak nei tum zel hi ati tur ani lova heng ramzau tak an nei te hi civil thu nei tu te hna hlan sela iswale azir tir te angkhanin mol mang takin timaila simple living kan tiang chi kha khatiang nuna khanin kir le in mi pui te ta na rong bol tu thajok an ni theina turin re theina din munte an tem turani ti ania toi to angin kumsang khat zathum somli panga akhanin Oxford a hianin zirlai ani to a kumsang khat zathum somli pasari atanga kumsang khat zathum somnga pahnia black death pandemic akhanin adam chuakani kan ti to kha he shipuina athlen torna le hemilam hoya kaushanin ril ru aseng hlei theilo chuanin theologian no pang tak mai Wycliffe chu a ngong hlea chu wangin athil thlir dan po adang lam chho zelani kaushan po rin helna anei chho tran ta heti hun lai hianin pathian tran puina om chun chu kaushan kaltlang khan ni nan ngaya ma se Wycliffe chuanin a hmu dan chuanin shipui len laia kaushan tran puina engma chuanin mi pui te she omna ti zia omna konga ngong anei lova chu ti lain pui thiam tam tak an vai chuan an ni kher lawang chung ho chuanin an ma ni him na tur le an ho sak bel na tur le an nom sak na tur lama chuanin an lo in sorbing dai thunga Wycliffe azir tir tu le kai roi tu scholar le Canterbury Archbishop Thomas Brett Wardina chu he shipui wang hianin athi vea athi na chu Wycliffe tan chuanin pui thiam dang angai san lo tak dam chuak te nen chuanin ain ang lo hle ni chu chuanin pathian ngai sakna na sa jok le a thei anga na sa pathian le kha chu kaushan thupek aya zom chu atum le zwalani heti lai hianin Wycliffe hianin kaushan zirtir na chu do dal lo ma se mi ten anza tak theologian te abikin William of Ockham nen masa an man thin lalpa zanria omzia le poimo na chungchanga chuanin an in hniala mishing sual na chungchanga kaushan tran mun le pathian khongai na kong om chun ani thu an soina chu Wycliffe tan chuanin pui thu na thil an man dan nen chuanin a in kal ni na langa a hmu thei china an lo ti dan te chu pathian le kha nen a in mil lo ni ma sela kaushan kalphung chu ala zom zela kumsang kha zathum somruk pakua khanin bachelor degree adonga kumsang kha zathum som sari pahnia khan theology lama doctorate degree anei le kumsang kha zathum somruk pakhat vela khanin Oxford Master of Balliol College tan ruatania University IO in zirlaite pui thiam chikhat Mendicant Friar anti mai atana zirlaite laulu na thupek chungchanga pop nen anin hniala atlang puin hetiang hi zirlai chungte remti na tel lole achang chuanin zirlaite ngei po ina an du na tel lo ni na langani he in hnialna hianin pop chuanin Oxford le Wycliffe chu adau dala hei hi pop thu nei na adau dal na masaber alo ni tani he mi wang hian ni mai theini mithil ti thei tak mai John of Gaunt anti mai ngai ven chu a hlo hlea ani hi King Edward pathum na fapa te zinga mi ania ti chuanin Wycliffe thian poimo ber te zinga mi alo ni tani kumsang kha zathum somsari palia Pope Gregory som pakhat na hne ram nei tu ni na chungchanga laldik na le pop dik na chungchanga buaina omte ching fel tura palai tirte zinga atel ve khanin gaw na ngai ven chu a hlo le zola Oxford appointment pakhata mi malthila pop hne na hianin tranpuina adila ma se hnolania heti lai hianin lal lam kha ala tang rengani chu appointment chu chan ma se lal chung ko du sakna adong thungani hemi kum vek hianin Luther Warta St. Mary Church appointment adonga chu adam chungin achel tani heti lai hianin kaushana adin mun ala thale ti po ashiat theini ti chuanin Wycliffe adau dal tlat thin ho Mendicant Friar anti mai kha heng ho hi pui thiam chikhat annia heng ho hianin na thok lovin kut an do thina inglana an local chiamaya ram mason na te an ron ti kholawa thil siam na munte le khazir na munte le wantlang nun te chuan atur na sa hleni mi te anti hek ani mai lawa kut na tho te chu mu sit alo ni ta boka chu wang chuanin thalai te chu an that chia in nun kholo an chinga heng pui thiam te hianin thalai tam tak chu an om dan anga monastery dam chunga om ve turin an thlem thluwa soitwangin heng te hi an chung te rem ti na po atel lo ni University zirlai te po an thlem thlu ta zela tam tak chu an nuwa an in chhir le boka ma se an nun an lo ti che zo to in an chung te an tilung ngai zo to sia voi khat an thanga an o to chuanin an chuak mai thei to lo ni chu wangin nu le pa tam tak chuanin an fa te chu tiang pui thiam te chuanin an lo thlem thlu ve mayang ti an hlawa University a po chuanin an tir du lo ni zirna mun lian pui te chu arua khuai maya
school te chu an chul zawa le khathiam po an wang tul mai ni chu ti lai chuanin heng pui thiam te hi pop chuanin mi te sual thu pa choina ngai thlak saka ngai damna pek theina thu neina apea hei hi sual na nar alo ni ta zo kani pui thiam te chuanin poisa an mu theina ani phot chuanin mi te chu an eng sual po an ngai dam zel mai sia chu chuanin na sak takin sual ti pungani mere thei kan ni tin kutan doa ma se an hausa tol bok sia heng pui thiam ho lo om ve ngot chan hi thil diklo dot mu hluma in ngat ni in oi cliff chuanin anga ya chu wang chuanin heng ho hi ban vek turan ni atia chu ta tang chuanin mi ten thil chin chang chu an hre chho ve tran ta dewa he tiang pui thiam ten sual ngai dam na zuara ram tina an wa lai hianin mitam tak chuanin sual ngai dam na chu suma lei hianin om zia nei lo nin an ring tran ta chung pui thiam ho du am lu tukna wang chuanin mitam tak chu an lung ni lo ta boka John Henry Merle the big ni chuan heti hianin alo soya rong bol tu tele rom pui thiam ho hianin cancer angin min ai zo mai don pathianin min chan chuak turani chu ti ni si lo chuanin kan boral vekang an tia tin lo zia kani an nun dan soi moinan i suale azir tir te pokha mi thil pek ringa khosa an ni an tia ma se hei hianin mi te thinlunga chuanin bible chuan engtin nge a soi ti hriat chakna an nei pha mi ten bible an share chuan an thu nei na chu atlak chiat pha ngei don sia hemi wang hianin bible kha share phal ani lova latin tong lo chuanin copy chhon po phal ani lo ni Wycliffe chuanin chung pui thiam te chu demin lekha aziak tan ta hei hi kaushan do dalemo in hnial na cho chua shim kha atum wang ani lova mi ten bible zirtir na le bible petu chanchin chu an beng khon theina ni sual ngai dam theina le kaushan atanga no chua theina chu tu ma in thu nei na an nei bik ani lova pathian dan bo chia a pathian in thiam lo a chantir an ni si lo chuanin tu ma in no chua theina an nei lo ati ni soi to ang khanin England lal ai o khanin ram nei tu ni na chungchanga pop le England lal boina khanin England lal ai o palaya tan khan ruatania Netherlands a kum ni zet avacham nge ni pop ai o tenen in biak na an nei fawa France Italy le Spain atanga kaushan shuai tulian tak tenen thu soi ho na an nei fo bokani chunga chuanin thil tam tak a hriat bel boka pop ai o te tong kama tangin an thil tum le an ril ru a hrethiam chhotan ta England a akir le chuanin rom ko ran diklo na chu apuang tan ta ni ale khaziak pakhata pop le a hote chungchang a soina chu John Lewis a chuan hetiang hianin alo soi ve boka sakramen le tharau lam thilatan ti in kan rama tangin mi re theite eile bar tur le lalber tangka sang tam tak kum tinin an thiar bawa hei hi ma ni in ti ho sakna thil ten omani Christian rampumin an rem ti puin he kong diklo hi an zo puya kan ram hian rang kachak tlang lian pui nei sela tu man khoi lovin he pui thiam khovel mi chapo chia khon tu chau hian in la thin sela chu ti po in reilo te a ala zo mayang kan ram poisa zong a thiar faya adu ama wanga pathian an chia chau lo chu engma a han pikir lo ti in History of the Life and Suffering of John Wycliffe ti phek somthum pasaria kanin lo zia kani England akir le nu reilo te a lalberin Luther uata pui thiam na apea hei hian athu soile ache dana lalber chu alom lo lem lo ti atilang thei ome ti chuanin pop chuan England a le khathon pathum ti maila thupek pathum a han thona hei hi thupek pathum kan ti chan chu mun thuma athon wangani lalber hne na pui thiam ho hne na le university ania Wycliffe chu thu diklo zirtir tu anga soin angoi tir dan tur rang taka ngai tua turin thua pechewani hemi thupek lo thlen ma hian bishop ho hian an ngak hlel lutukin athu ngai tua turin Wycliffe chu an kawa ma sela lal lai chin pani thu nei tak takin an kalpuya mi puin an omna in chu an huala an lo tlan lut ta zung maya bishop ho chuanin an hlawa thatakin an kaltir le ta nakin loka lalber Edward pathumna athia he lal hi bishop ho khanin Wycliffe shem turin an nor fawa Wycliffe hum thin tu chu lal ai o a alo omtani pop thupek chu alo thleng tangeya England chu soi set lova Wycliffe chu mana lung ina khung turin thu a han pengat maya hei hi thinga phuar bia hal hlum tur ti na ni maya rom phu balak na chu atwar don tangei ni na langani ma sela van nei thlak da vin kan ti don nge pop Gregory som pakhat na chu athita hlau maya Wycliffe ngai satura kalkhom te po andar zole ta ni ti chuanin an tir lama kan soi tong khanin hemi hnuwa pop ai o tur hianin pop pahni kha an lo omta mi pahni in haltak thil diklo ti theilawa in chal ve chuanin lalna an in chu ta pop dang do turin Christian te an som ve a
thei to pin an chia an in loa an ho te ve ve chu wana lo man tam tak pe kan tiama hei hianin pop chakna tikiam hle ni an ni pahnih la chu an chia an in lo to na he boina wang hianin Wycliffe a point rei lo te chung chu ha damna lo hmu ve pha pakhatin kei hi pop kani atia pakhatin a lo ti ve boka ti chuanin thisen chuan hi ala lo thleng ta thisen tam taka luang ani ko hran sual na le in soi chiat na punga chuti chung chuanin Wycliffe chuanin Luther u ta tangin mi puite chu pop in sual lam hoi lawa I suwa remna lal lam hoi jok turin alo som ve bokani ti chuanin Wycliffe chuanin chanchin tha a hriat ang chu mi ri thei te hna soi thina ama bel chunga mai du tok lovin ama zui tu kan tiang chi ho khanin an puya ti chuanin mun sang sang fangin chanchin tha chu an puang thina ni a thorim ema wangin kum somruk po atin mai na lo tar ta hle maya nat na hlo om tak mai avai ta bok nen chu chu pui thiam ten an hria chuanin an lom hle maya tuna chuanin ko hran ati boy thin chu ava in chir don em tin a in chir na thu ngai thla turin an vakalani ko hran ai o pali le midang mi chal lang tak tak pali an vakala athi to mai don nin an hresia ati swal te chu a in chir thu soi tur le an ma ni lo soi chiat to na zong zong te chu lakir le vek turin an vatia chuta Wycliffe chuanin ama en kol tu chu a han in tun tho tira pui thiam te chu han ena chuta fia tak main athi don lo thu le pui thiam te dik lo na chu ala puan le tur thu soya pui thiam ho chu makti le zak takin an chuak ta ni a soi ang ngei na lo dam le tangeya Bible chu English a chiar thei turami ten an nei thlengin damani heti hun lai hianin Bible hi Latin tong chovin oma chu chu pui thiam te le lekha thiam tlem te chovin an chiar thei thina ni he lekha bu hi Roman Hebrai le Greek atangin Latin tonga ale linania he version Vulgate anti hi ko shanin thunai na fam kim le diklo theilo anga apuan chu nia Bible chu chuti hun laya mi ten an chiar thei na tura an tong English tiang chi te le lin rot na ang chi chu kal sual na anga ngai ania chu tiang ti tum te chu ko shan ta na hlo om taka an ngai ani chu tiang te ni wang chuanin Bible le lin chu anna mai lo hle don ti achianga ma se Wycliffe chuanin Saint Jerome ngai po hianin chu le khabu chu a hun laya an tong man thin Latinin alet ling ti asoya chu chu Vulgate ti hianin ati chiang hle ni chu wang chuanin kum sang khat zathum somriat tir lama khanin Latin tonga tanga English a le lin na chu atran ta a version ma saber chu kum sang khat zathum somriat pani khanin alo lang ni na hriata hei hi xylography manga chut chua ania xylography chu wood block printing ania hetiang hianin ale khabudang po kha alo ti chuak to ni heng hun lai hianin printing press angkha ala omlova ti chuanin English a Bible an nei ta chu shal akal hle a mitam jok chuanin English po chu an chiar thiam lova ma se chiar sakan ni chuanin an hre thiam theini chu tianga ma ni nam tong nge Bible han ta chuanin ko hran thu nei na chu a challenge ngala chu chuanin pathian le kha hriat thiam theina tura thu nei na anei to lowani ama kha chuanin pui thiam te soi ang kha ni mai sia an ma ni tong nge ya chiar tur alo ta ka khanin pui thiam ten an du ang an soi kha pathian thu ani lo ti kha an hre thiam thei to ni har satna tam taka to ka ko hran chuanin Wycliffe chung changa eng tiang poin ngai to ma se mi pui te chuanin English a le lin chu an ngai ven hle mai sia ti chuanin voi tam tak chut chu ania chut chua han ti khanin printing press ni lovin xylography in ani tun thlengin copy zani chuang set ala om ni nan soya hei hianin ahun laya alarjia tilang ome ma se then kha chuanin Latin atanga le lin mai ani wang hianin English a le lin ma saber anga ngai chu harsa an ti deuh thina chu wangin kumsang khat zanga somni paruka William Tyndale Greek le Hebraya tanga ale lin kha le lin ma sabera an ngai ve bokani ti chuanin John Wycliffe chu kumsang khat zathum somriat pali December thlatop lama khanin stroke wangin khovel chu alo chuasan veta consecrated ground na phu manitani kumsang khat zali som panga Council of Constantine khanin athuziak te wanga John Hassan Reform Movement aron kalpuya wangin Wycliffe chu kalsual anga puanania aruang aru te chu phorlein an hala swift luya an paitani khati zong kha ni le pot te se